Niso gor? Jo. Kaj jim gre pod vodo, ne? Ne, to se vodi vodo. Tu je leželo, sem rekel. Ovo pada, celo. Ne bomo prišli to gor, da? Imamo res gis, naslo, navadno. Nisem rekla. Kako da piše? Jo, navadno, hitro gremo, ne pa. Vidi kaj to je. Ne, nima, če veš, kako so glibla je. Čakaj, če mogo. Ne, moraš slikati, to. Jo pa idete malo Je to pa se tam odvija. Spere malo. Ne moram. Čakaj, še večji, toliko prije. Daj pa ti telefon in pa da vrati ni grede. Nisem pa toča, da smo prišli pa. Kaj? Dobro, zdrave. Dobar čest smo danes zvali. Ne, tudi nekaj še tale dol. To navadno, če znate prijavljati.